Poštovani gledalci, stigli smo i do naše teme jutra, a u okviru nje ćemo se danas baviti, odnosno razgovarati o socijalnoj politici i o negativnom prirodnom priraštaju u 20 od 24 crnogorske opštine. Podsjećamo vas da se možete uključiti u temu jutra tako što ćete poslati pitanje na Viber broj 068 838353. Naše gošće u studiju ovoga jutra su poslanica Demokratskog fronta Jelena Božović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Također sa nama izvršna direktorica ADP ZID, Sandra Kočević. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. I sa nama je demografkinja Mileva Brajušković-Popović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, gospođo Brajušković-Popović, da počnemo od vas. Kakvi su podaci kada je u pitanju prirodni priraštaj u Crnoj Gori? Evo, 20 od 24 opštine imaju negativan prirodni priraštaj. Koliko je to zabrinjavajuće? Pazite ovako, za nas koji se bavimo izučavanjem demografske statistike, ovi podaci zaista nisu nikakvo iznenađenje. Prateći podatke vitalne statistike od početka 21. vijeka na ovamo, mi vidimo da su stope prirodnog priraštaja u konstantnom padu. Od 2002. godine stope prirodnog priraštaja su se ustalile na ispod 5 promila, što znači da su niske. Na tom nivou one su se zadržale sve do 2020. godine, ali naravno znatno niže kada postaju negativne. Kada govorimo o apsolutnim vrijednostima, što vjerujem da negdje gledalci i bolje razumiju, apsolutne vrijednosti prirodnog priraštaja su od 2002. godine spalene ispod 3000. Od 2010. na manje od 2000, od 2017. na manje od 1000 više rođenih nego umrlih, da bismo došli do toga da u posljednje 3 godine imamo negativan prirodni priraštaj i na nivou države. Prvi put 2020. godine, znači imali smo minus 196 prirodni priraštaj. Mnogo drastičnija ta razlika. I da li smo to mogli da pripišemo COVID-u? Pa upravo to sad hoću da kažem. Upravo ta drastičnija razlika u 2021. Imali smo znači minus 2119. Znači, prirodni priraštaj je više umrlih nego rođenih. I upravo ta tako drastična razlika iz 2021. godine se i pripisuje posljedicama koronavirusa. To je koronavirus, ako konkretno govorimo na ovu situaciju, uticala je dvojako. Prije svega sa aspekta smrtnosti stanovništva, jer smo mi imali u 2021. godini najveću stopu mortaliteta od Drugog svjetskog rata na ovamo, 14,7, dakle bila je izuzetno visoka stopa mortaliteta. To sa jedne strane, a sa druge strane prosto nekako ta neizvjesnost situacije prouzrokovana koronavirusom odrazila se i na same stope nataliteta. Tako da je u toku 2021. godine rođen najmanji broj djece, otkako pratimo podatke vitalne statistike u Crnoj Gori, 7033 djece. Također, u odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini sklopljeno je gotovo 1500 manje brakova. Dakle, u Crnoj Gori se također dominantan broj djece upravo rađa iz brakova, što se i tekako definitivno odrazilo na ovu stopu nataliteta i naravno na kraju na ovu drastičnu razliku u vrijednosti prirodnog priraštaja. Situacija se definitivno popravila u toku prvih 9 mjeseci ove godine za koje imamo podatke od Monstata. Prirodni priraštaj jeste negativan, ali je ta vrijednost znatno niža. Za prvih 9 mjeseci iznosi minus 339. Negdje ono što je karakteristično za sve krize u istoriji društva jeste da za vrijeme nekih kriza dolazi do smanjenja prirodnog priraštaja, odnosno do smanjenja nataliteta. Ali nakon te krize uglavnom dolazi do oporavljanja stanovništva. Recimo, imali smo takve situacije. Ne može se svakako uporediti, ali naravno imali smo takvu situaciju i nakon drugog, recimo, svjetskog rata kada smo imali taj baby boom period, recimo kada je u Crnoj Gori upravo i rođen najveći broj djece. Recimo, 54. je rođen najveći broj djece 14.428. Rekao smo sad u 21. 7.033, znači duplo manje broj djece. Tako da koronavirus, kažem, jeste svakako uticao sa dva aspekta na ovu ukupnu stopu prirodnog priraštaja. Gospođo Božović, hvala vam. Nastavit ćemo svakako sa razgovorom kasnije. Kako komentarišete ulogu države u ovim prilično zabrinjavajućim podacima koje nam je prezentovala gospođa Popović? Pa svakako da period korona krize jeste se odrazio i na ovu problematiku. Međutim, mi već više od
deceniju. Iz godine u godinu imamo konstantne ovakve podatke da je sve manja stopa prirodnog priraštaja, da se sve manje djece rađa i slično. Prosto negdje država je na svojim lošim politikama dovela do toga da je djece sve manje zbog izrazito visokih cijena i hrane za djecu i odjeće za djecu i brojnih drugih potrepština koje roditelji u ovim kriznim vremenima ne mogu sebi da priušte i da prosto se opredijele za to da šire svoju porodicu. Država je trebala posebno da ima senzibiliteta prema ovim pitanjima, međutim u proteklom periodu smo svjedoci da to nismo imali na djelu. Podaci Eurostata iz 2020. godine su pokazali da u Crnoj Gori petina onih najbogatijih građana ima 7,5 više puta od one petine najsiromašnijih građana. U Evropi je taj prosjek nešto drugačiji. Prva petina, odnosno najbogatija petina, ima za 5 puta više u odnosu na najsiromašniju petinu. Dakle, mi smo i u tom smislu pokazatelji kako u Crnoj Gori postoji taj veliki i dubok jaz između bogatih i siromašnih. Poseban problem jeste u Crnoj Gori i regionalna nerazvijenost. Mi na sjeveru Crne Gore, koja zauzima više od 50% teritorije Crne Gore, imamo izuzetno mali broj stanovnika. Konstantne imamo migracije prema jugu i prema centralnoj regiji. Već više od 10 godina imamo nezaustavljive migracije prema inostranstvu. Ti ljudi koji odavde odu ne planiraju više ovdje da se vrate. Dakle, država je trebala da uloži dodatne napore da to stanovništvo zadrži. Mi smo u proteklom periodu ostali bez, sjever Crne Gore je ostao bez 50.000 svojih stanovnika. Dakle, čitav jedan grad iz sjeverne regije se iselio i to zaista jesu alarmantni podaci, da imamo škole na sjeveru koje se zatvaraju, da u mnogim mjestima više je zaposlenih u jednoj školi nego što je učenika, da se iz godine u godinu mnoge škole zaključavaju, dok u centralnoj i južnoj regiji imamo situaciju da đaci nemaju prosto prostora da uopšte nastavu pohađaju ili manji je broj vrtića zato što imamo konstantno ove migracije i iseljavanja. Dakle, sve su to pitanja koja je trebalo blagovremeno rešavati, a sada kada upravo sam smo to htjela došli... da vas pitam. Gospođa Popović je rekla da od 2019. imamo negativan prirodni 20. Imamo negativan prirodni priraštaj. Kada smo mi trebali da počnemo da vodimo računa o tome da do toga ne bi uopšte došlo? To nije nešto što se rešava za pola godine, godinu, što se rešava nekim jednokratnom pomoći, socijalnim davanjima. Kada smo trebali da napravimo strategiju da do ovih podataka ne dođe? Pa znate kako, sve dok smo u Crnoj Gori imali situaciju da imamo izuzetno jedan bogati sloj građana koji su sebi za ovaj period vladavine bivšeg režima obezbijedili na desetine stanova po jednoj porodici, na stotine kvadrata stambenih, poslovnih i drugih prostora, dok se sticala nelegalna imovina na sumnjive načine, pljačkali državni resursi. Sve se to radilo na štetu građana, na štetu djece, na štetu onih koji su danas došli u jedno stanje socijalne potrebe. Dakle, imali smo takvo društvo u kojoj je na jednoj strani je bio građanin, na drugoj strani je bio povlašćeni pojedinac i sve dok je bilo takvo stanje nije se moglo očekivati ni da će država ravnomjerno i onako kako treba da se razvija. Trebalo je voditi politike usmjerene upravo na ova pitanja, a ne politike koja su bile usmjerene na bogaćenje i na neke lične, partijske, porodične interese bivših funkcionera, bivše vlasti.
Hvala vam. Gospođo Rakočević, kako vi komentarišete ovu itekako alarmantnu situaciju i šta smatrate da diktira negativan trend prirodnog priraštaja u Crnoj Gori? Pa to je otprilike pitanje ne za milion, nego za milijardu dolara. Za dobro jutro. Pa, kao što je koleginica na samom početku napomenula da je najveći prirodni priraštaj u suštini generacije baby boom nakon Drugog svjetskog rata, pa je nekako posljedica te generacije boom su u suštini sva ona djeca rođena 80. godine. I ja koliko se sjećam podataka, baš negdje oko 80. godina i krenuo taj neusklađeni dalji rast i razvoj, odnosno sa generacijom koja se zove popularno milenijalci. Ono što jeste zanimljivo da smo u tom periodu nakon Drugog svjetskog rata imali razvijene socijalne servise, ali socijalni servisi, samo da napravimo razliku, socijalni servisi nisu vezani za socijalna davanja i za rješavanje problema socijalnih slučajeva, već su vezani za mogućnost funkcionalnog rada i razvoja u lokalnoj zajednici. Tako da smo šta su podrazumijevali ti socijalni servisi? Mogu napraviti paralelu. Recimo, ako uzmemo naš lokalni nivo ovdje u Podgorici, da je u to vrijeme Titeks imao svoj vrtić, što znači da su djeca bila bezbjedna tokom dana i da njihovi roditelji, bez obzira da li su njihove majke ili očevi radili u fabrici, imali su mogućnost da svoju djecu zbrinu i da budu sigurni da su ona tokom tog vremenskog perioda u potpunosti zadovoljene su sve njihove potrebe. Znači, mi smo nešto slično sa mojim koleginicama na nivou Zida. Mi smo 2008. otvorili Zidić, jer smo nekako isto vrijeme nas par ostale trudne i mi smo imali Zidić u sklopu Zida gdje su naša djeca rasla i kada smo htjeli da registrujemo naš privatni vrtić, u stvari nije bilo vrtić nego odgajalište za djecu, onda smo naišli na barijere administrativne, da u suštini moramo da registrujemo vrtić, da taj vrtić mora da zadovoljava neke standarde, da ti standardi se tiču širine vrata, dužine hodnika, debljine tepiha i sl. I to su sve efemerne stvari u odnosu na one potrebe koje su zaista prepoznate. Samo rješenje obezbjeđivanja takve vrste servisa, ne samo i ovdje se primarno posmatraju majke kao te kojima su servisi potrebni, ne, nego i majke i očevi su roditelji. Tako da i jedni i druga preduzeća, bez obzira gdje oni rade, treba da budu svjesni potreba koje trebaju da budu zadovoljene i nije samo to, nije samo briga o djeci tokom njihovog odrastanja, ono što je servis koji je potreban, već kako ćete doći do djece. Najjednostavnije svi pričaju o tome, a djeca se sama podižu. Pa zbog toga što se sama podižu i dolazimo u ove situacije sa kojima se suočavamo danas. Djeca se ne podižu sama. Djecu neko treba da vaspitava u nekom ambijentu koji je sigurniji. A tu se onda dotičemo i teme socijalnog stanovanja koja opet nije vezana za socijalna davanja i za obezbeđivanje kredita koji mladi bračni parovi ili bračni parovi uopšte ne moraju da budu mladi koji žele da podižu i da gaje djecu, ne mogu kreditima da uđu u taj proces, jer to znači njihovo finansijsko zarobljavanje. Već taj proces mora da bude potpuno drugačije organizovan i to se tiče priuštivog stanovanja. Govorit ćemo svakako nešto kasnije o rješenjima i upravo socijalnoj politici koju vodi naša država trenutno. Gospođo Popović, pomenuli smo sa gospođom Božović da je situacija najnepovoljnija na sjeveru. Šta bi konkretno trebalo uraditi, na koji način bismo mogli da utičemo na sjever, osim naravno od razvoja što svi znamo? Dobro, ja bih samo prije nego što odgovorim na to pitanje morala da kažem, pošto se ja ne bavim politikom ni na koji način, već naukom, moram da istaknem da ovo što se dešava u Crnoj Gori nije samo pitanje Crne Gore,
Znači, ovo se dešava u čitavom svijetu. Postoji nešto što se zove demografska tranzicija, etape demografske tranzicije. Ovo što se kod nas dešava trenutno, to je post-tranziciona demografska etapa. Razvijene zemlje Evrope i razvijene zemlje svijeta su mnogo ranije ušle u ovu etapu shodno procesima industrializacije, urbanizacije i deagrarizacije koji su u njima ranije započeli. Kod nas sve kasni, pa kasni i ta etapa. Upravo se ova post-tranziciona demografska etapa, znači to je teorija, naučna teorija, karakteriše niskim stopama nataliteta i niskim stopama mortaliteta. I koliko traje? Zavisi u kom momentu je počela. Recimo, kod nas može da traje kraće nego što je to recimo bio slučaj. Ako mi govorimo o procesu industrializacije koji je u razvijenim zemljama započeo već početkom prošlog vijeka, znači, taj proces je kod njih počeo mnogo duže je trajao. A sad ono što je suština jeste što bismo mi iz njihovih primjera trebali nešto da naučimo jer su oni već to prošli i tu je ta odgovornost politike koja treba da reaguje kvalitetnim upravo populacionim politikama i strategijama za rješavanje ovog pitanja. A da li možemo neke strategije da primijenimo kod nas? Da iskopiramo neke druge slučaje? Da li to može da se primjeni s obzirom da imamo razlike u mentalitetu, razlike u stanovništvu samom? Mislim da nas nema sličnih po Evropi. Znate kako, svaka država shodno svojim geografskim i socioekonomskim karakteristikama pokušava da pristupi rješavanju ovog problema. Kako evropske države, tako i naše države u okruženju. Ono što je razlika između nas i evropskih država, razvijenih evropskih država, jeste što one svakako imaju i mnogo bolji ekonomski standard, pa nedostatak stanovništva i nedostatak radne snage zbog toga što imaju negativan prirodni priraštaj rešavaju imigracijom. Naše stanovništvo odlazi tamo da radi. Recimo na nivou skandinavskih zemalja šta se dešava? Oni su tamo usmjereni na porodicu i cilj sistema je očuvanje porodice i brige o porodici kroz zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu majke i djeteta. Jer ženu posmatraju kroz njenu dvostruku ulogu kao zaposlene osobe i kao majke. Jedno ne treba da isključuje drugo, kao što se to kod nas, nažalost, dešava. Još jedna stvar, kada govorimo o strategijama i politikama generalno populacionim, sve te mjere dijelimo na materijalne i nematerijalne. Materijalne su one jednokratna novčana davanja i višekratna novčana davanja, znači koje su u nekom određenom vremenskom periodu u kontinuitetu isplaćuju. Sa druge strane imamo nematerijalne mjere. Te nematerijalne mjere su upravo ono što se tiče zaštite pravne i osiguranja toj, opet kažemo, ženi da može i da bude zaposlena osoba i da može da bude majka. Kod nas, nažalost, se u praksi dešavaju suprotne stvari, iako je zakonom o radu, to je član 121, zabranjeno recimo da poslodavac prilikom intervjua za posao postavi pitanje o planiranju porodice i porodičnom statusu. A dešava se. Znači, svi smo svedoci toga da se dešava u praksi i bar znamo jednu osobu koja je nakon porodiljskog odsustva ostala bez posla, jer zakon štiti ženu dok je na porodiljskom odsustvu, nakon toga ostaje bez posla. Dakle, to je direktno miješanje u intimu i privatnost. To sa jedne strane. Međutim, svakako, zaista u prethodnom periodu došlo je do značajnih promjena, društvenih promjena. Ne mogu se demografska kretanja zaista posmatrati izolovano od aktualne socioekonomske situacije. Mi smo imali od 1994. godine da se stopa ukupnog fertiliteta predstavlja broj živorođene djece po ženi u fertilnom periodu od 15. do 49. godine. Ona se ustalila na ispod 2. Znači, ispod onog nivoa koji obezbjeđuje zamjenu generacija. Nikad se nije više vratila na taj nivo i ovog momenta iznosi 1,7. I ovo kada govorimo koji su razlozi za negativan prirodni priraštaj, brojni su, znači smanjenje broja rođene djece. A šta stoji u korijenu tih promjena? Znači, položaj žene u društvu, obrazovanje. Obrazovni proces je sada duži. To sa sobom nosi i odloženo rađanje. Mislim, samo ovako brzo da ih nabrojimo, o svemu bi se moglo veoma dugo i naširoko raspravljati i govoriti. Zatim, biološki faktor. Odloženo rađanje nosi rizik uopšte od mogućnosti za ostvarivanje roditeljstva. I evo, stalno i u medijima čujemo taj podatak koliko zapravo sve veći broj ljudi ima problem sa sterilitetom. Dalje, znači, naravno, faktor tradicije i religije, psihološki faktori. Recimo, u prethodnom periodu je zaista došlo i do pomaka
vrijednosne orijentacije sa porodice na pojedinca. I pojedinci snižavaju reproduktivne norme jer ih veći broj djece i onemogućava u samorealizaciji i postizanju profesionalnih ciljeva. Jer djeca redukuju Kako novac i slobodno motivisati, vrijeme. kako motivisati mlade bračne parove da podignemo tu stopu koju ste govorili da je 1,7 na 2%? Upravo kvalitetnim Socijalnim populacionim. To je vrlo važno da kažemo. Miješamo mjere populacione i socijalne politike. Znači, dječji dodatak je mjera socijalna. Znači, nije nikako mjera populacione politike. Jer kada govorimo o... Pa zašto nam je onda navode da je to mjera koja će pospješiti natalitet u Crnoj Gori? Pa da li će pospješiti? Evo, da li biste zbog toga... Nije važno šta ja mislim. Pa važno je, svaki ali... pojedinac je član društva i svaki pojedinac čini društvo. Znači, ono i pitam vas zašto nam to navode onda kao mjeru koja će da pospješi natalitet i to? Neće nikako da pospješi natalitet. Pa čak i ova mjera o jednokratnim novčanim naknadama za rođenje djeteta za 500 i za 1000 eura. To je svakako dobro. Jer ja kao roditelj veoma dobro znam koliko košta sve što je potrebno za dijete i kakvi su to finansijski izdaci. U socijalnom smislu to je dobro, svaka finansijska pomoć roditeljima, ali kao mjera populacione politike ne daje rezultate. Jer neće se niko odlučiti da ima dijete zbog 1000 eura. Tako je, praksa, sve 1000 ili 500 eura, znači praksa pokazuje da i kod nas i u regionu da to neće definitivno biti odlučujući faktor za rođenje djeteta. Gospođo Božović, kako vi komentarišete ove mjere? Možda ću se usuditi da ih nazovem i populističke koje nam određeni dio političke elite prezentuje u javnosti. Imamo dječji dodatak koji je prezentovan da će to biti mjera populacione politike. Imamo zatim razna socijalna davanja, naknade za novorođenčad, naknade za majke sa 3 i više djece. Sve je to predstavljeno kao da će pospješiti natalitet. Međutim, mi vidimo da to nema nekog efekta. Evo, ja sam u politici. Sa te pozicije se također interesujem za ova ozbiljna pitanja u našoj državi. Odgovor jednostavan na to pitanje nemam, kao što ga nemaju sigurno ni mnogi i ne vjerujem da ga ima iko u Crnoj Gori, da se može prosto za godinu ili dvije riješiti ovaj problem koji imamo i koji postoji prosto jedan dugi niz godina u Crnoj Gori. Mjere koje je parlamentarna većina predložila u parlamentu i zajedno izglasala u parlamentu od 30. avgusta 2020. godine do danas, kako god ih vi tumačili, bili su jedna od mjera koje treba da pomognu roditeljima prilikom odgajanja djece. Sad, da li će to zaista dovesti do toga da se oni opredijele i da to bude nešto što će ih podstaći da oni prošire svoju porodicu, nisam baš sigurna, ali svakako jeste jedna od mjera koje treba u tom smislu da doprinesu. Ja ću podsjetiti da za ove 2 godine izmijenili smo zakon koji đacima omogućava besplatne udžbenike za sve osnovce. Nedavno je smanjena stopa PDV-a za dječje pelene. Također, baš ovih dana u parlamentu izglasan je odnosno izmijenjen je zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji povećava jednokratnu naknadu za svako novorođeno dijete sa 100 na 900 eura, odnosno sa 130 na 1000 eura, u zavisnosti od toga da li su njihovi roditelji, staratelji, korisnici materijalnog obezbeđenja i slično. Dakle, očigledno je da prepoznajemo taj problem i da smo se kao političari tome negdje na neki način koliko se u ovom trenutku moglo... Ali to dođe više kao socijalna pomoć. To nije neka konkretna mjera koja će pospješiti natalitet. Pa neće, ali znate šta, da se razumijemo, roditelji se često, odnosno mladi bračni parovi često se teško odlučuju na bračnu zajednicu upravo iz razloga što nemaju obezbijeđen stambeni prostor, što su nezaposleni, što prosto ne znaju kako će i na koji način
način voditi brigu o svojoj djeci zbog svih troškova koje to podrazumijeva. Dakle, to jeste jedan od razloga zbog kojih imamo ovakvu situaciju kako imamo. Vjerujem da ukoliko bi oba roditelja imali sigurna mjesečna primanja, ukoliko bi mogli da obezbijede sebi adekvatan stambeni prostor, ukoliko bi mogli da obezbijede djetetu sve ono što je potrebno u narednom periodu, da bi se vjerovatno mnogo češće i lakše opredijelili za bračnu zajednicu. Dakle, sve su to socijalna pitanja koja negdje sprečavaju mlade bračne parove da uđu u bračnu zajednicu. Ukoliko se ta socijalna politika bude promijenila i ta situacija bude promijenila, vjerujem da će biti bolje stanje po ovom pitanju. Dakle, ne možemo da odvojimo ove stvari. Socijalna politika, socijalna pitanja i tekako se reflektuju na ovo. Postoji podatak u Crnoj Gori podatak Monstata da trećina djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Dakle, to znači da djeca nemaju od 7 stavki koje su prepoznate kao nešto što dijete treba da ima tokom svog dnevnog, nedeljnog odrastanja, hrane, knjige, interneta i slično, vrste hrane koju konzumira tokom jedne nedelje. Čak 30% djece 5 od tih 7 elementarnih stvari nema i roditelji ne mogu da mu priušte. Korona kriza je također pokazala da koliko djeca žive u siromaštvu kada je bilo neophodno da online izvode nastavu. Mnoga djeca nisu imala kompjuter, nisu imala uopšte dostupan internet. Dakle, sve su te neke stvari u 21. vijeku koje je potrebno, koje je neophodno da dijete ima da bi moglo prosto sa svojim vršnjacima da raste, da se razvija, da se obrazuje i slično, kako bi roditelji mogli kroz sve to da ostvare i onaj svoj cilj da im dijete raste u jednom zdravom, kvalitetnom, prijatnom okruženju. Tako da ove mjere i tekako ne treba da zanemarimo. Naravno da ih u narednom periodu treba pospješivati i prosto svi smo tu i treba da budemo da se to promijeni, ali to se stanje ne može promijeniti ni za godinu, ni za dvije, bojim se ni za 5. Ali bitno je da razumijemo to i da težimo da se to promijeni. Gospođa Popović je pomenula i položaj žene u društvu. Gospođo Rakočević, da li smatrate da natalitet, odnosno pad nataliteta ima veze i sa emancipacijom žena i sa time da moderno društvo postavlja neke druge prioritete pred nas? Ne. Ali bih se prije nadovezala, prvo ću samo dati komentar na ovaj dio koji je vezan za socijalna davanja i da razdvojimo da socijalna politika se tiče svih građana, ne samo socijalnih slučajeva. I dio koji se odnosi na, recimo, dječje dodatke, ne smatram da je dobro rješenje. Zbog toga što dječji dodatak od 30 eura ne može da riješi problem i potrebu djece, ali ovo, recimo, rješavanje obaveznog vrtića, nametanje svim roditeljima da djeca bez obzira na njihov mjesto stanovanja moraju da idu u vrtić i da, recimo, ta socijalna davanja budu usmjerena na pokrivanje troškova vrtića. Jer zaista ima dosta roditelja koji ne mogu da odvoje novac za plaćanje državnog vrtića. Riješila bi problem 2 obroka za djecu koja nutritivno su zadovoljavajuća. Riješila bi problem obrazovanja od malih nogu i sticanja navike boravka u zajednici, kao i procesa socijalizacije. Isto tako, postoji rješenje i za nedostatak vrtića, nedostatak mjesta vrtića u većim sredinama, a to su prosto subvencije za privatne vrtiće i to nije izmišljanje tople vode, to je nešto što se dešava ne samo u zemljama Evropske unije, nego se dešava i kod nas u regionu. Ima moram spomenuti jednu anegdotu iz Amerike koja je vezana baš za proces industrijalizacije i uopšte za migracije koje se dešavaju na nivou jedne države, a zove se Djecu ne donose rode. U jednoj regiji u Americi, negdje početkom 20. vijeka, pojavilo se u isto vrijeme veliki broj roda i veliki broj beba. I onda su se iz okolnih mjesta pitali ovo djecu donose rod.
A u suštini nije, nego su fabrike u toj regiji počele da rade, pa su dimnjaci bili visoki, pa su oni bili topli, pa se tu smještale rode. A kako su fabrike počele da rade, onda je tu bio priliv stanovništva i onda su tu se rodio u isto vrijeme veliki broj djece. Zbog toga se dešava da u Podgorici živi veliki broj ljudi iz svih krajeva Crne Gore, jer generalno politika zapošljavanja je pogrešno planirana zadnjih decenija i decenija, pa je ona centralizovana kao što je i sve centralizovano kada je u pitanju i socijalna politika i politika zapošljavanja kod nas. Tako da se politike, ti servisi koji se tiču em zapošljavanja, em zadovoljavanja socijalnih potreba, kad govorimo o socijalnim potrebama, govorimo o društvenim potrebama, ne govorimo o potrebama socijalnih kategorija. Servisi koji su trebali da postoje na lokalnim nivoima nisu rađeni, nisu razvijani u skladu sa lokalnim potrebama, već su oni centralizovani i zbog toga smo došli do ovoga, do čega što imamo danas kao rezultat. A uz to, samo još, izvini, jer ću zaboraviti, a uz to, jedan od zadnjih podataka koji sam prije par dana vidjela na televiziji, da imamo 80.000 novonaseljenih, odnosno novoregistrovanih građana u Crnoj Gori, znači ne državljana. Koji su zatražili boravišnu dozvolu. Koji su dobili između ostalog i radnu dozvolu, što znači da možda kroz tih 80.000, kao što neke evropske zemlje, pomenula si da u evropskim zemljama, pogotovo u Normandiji, to je na drugačiji način organizovano i da prosto se takva vrsta politike planira, kod nas neplanirano. Dobili smo novih 80.000 građana koje prosto svi moramo osjetiti, jer svaki četvrti, peti koje sretnemo na ulici priča nekim drugim jezikom. Možda oni daju rezultata i možda njima ovakva vrsta socijalne politike i socijalnog davanja bude zanimljiva. A ono što se tiče feminizma generalno i uopšte feminističkog osvrta na kada je u pitanju proces rađanja, ne smatram da su samo žene feministkinje, već svog muža smatram isto feministom. I kada je u pitanju proces, ovaj proces, on nije vezan za feminističke pokrete, već prosto neko ne želi svoju matericu da zamijeni ni za 500 ni za 1000 eura, niti je materinstvo nešto što može da se plati novcem i to je prilično uvredljiva mjera, gledano iz mog ugla. Jer za jedan stabilan rast i razvoj potrebno je mnogo više ulaganja, i to zajedničkog ulaganja u kontinuitetu. Kada govorimo o ulaganju, ne govorim o materijalnom ulaganju, niti o socijalnim davanjima, jer tu treba napraviti razliku, nego govorimo o pametnim ulaganjima i strateškom pristupu, gdje strateškim rješavanjima možete doprinijeti da neko prosto zavoli. Upravo sam to htjela da vas pitam. Mi odvajamo u ovogodišnjem planiranom budžetu je odvojeno 750 miliona za socijalna davanja. Veliki dio od toga su naknade za majke, naknade za novorođenčad, dječji dodaci i tako dalje. Da li bismo dio tih sredstava mogli da preusmjerimo, da napravimo strategiju, razvoj, konkretne planove koji bi nam zaista za 10 godina donijeli rezultate? Da li se vi sjećate kako je uopšte krenuo taj dio oko davanja za majke sa 3 i više djece? Da, inicijalni zakon je bio da to bude za žene u reproduktivnom dobu. Za žene koje su u kritičnim godinama, znači u svojim 50. godinama, ostale bez posla i nisu bi imale mogućnost da u tom trenutku, znači u proces tranzicije ih je zatekao u teškom periodu, teškom izazovnim godinama, kad više niko neće da vas prepozna kao potencijal na tržištu rada. I to je bio inicijalni
inicijalna kapisla za prijedlog tog zakona. Kasnije se dodatno... Je li tako, gospođo Božović? Čini mi se da je upravo Demokratski front bio inicijator. Nije? Ne, nije. Koliko se sjećam, nebitan je taj dio koji je inicirao, ali se sjećam dobro da su onda različitim amandmanima podigli sve one koji su tokom svog čitavog života proveli u svojim sredinama ne radeći, nego boraveći na Zavodu za zapošljavanje i kroz boravak na Zavodu za zapošljavanje ostavili su pravo na takvo socijalno davanje, što ne smatram uopšte ispravnim. Ja ovdje ne razdvajam dio koji se tiče majke sa 1 i 5 djece. Iz mog ugla gledano postoji ogromna razlika, ali to nije bitno. Ovdje ne govorim o tome. Ovdje govorim o jednoj potpuno zapostavljenoj kategoriji, a to je ženama u poznim godinama koji su u kritičnom trenutku svog života nisu imali pravo da ostvare penziju, a nisu mogli da nađu novo zaposlenje. Taj zakon je njih obuhvatao tu kategoriju žena i tim zakonom je trebao da se utiče na rješavanje tog problema. I to je potpuno drugo pitanje. Recimo, pitanje knjiga danas. Vi svake godine, znači to je meni potpuno besmislena mjera, iz više razloga, ne samo ekonomskih, nego i ekoloških, jer vi svake godine štampate ogromnu količinu knjiga za svu djecu. Umjesto da te knjige štampate jedne godine, pa djeca na kraju školske godine vrate te knjige, pa one knjige koje su oštećene, roditelji... To se ne radi. To se ne radi. Nego te knjige... Koliko znam, upravo se tako i radi. Ne radi se, nego svake godine se štampa nova količina knjiga. Moje dijete u 9. razredu. I ja sam stvarno imala utisak da se svake godine te knjige vraćaju. Te knjige ostaju kod djece i svake godine se štampa nova količina knjiga. Zamislite kolika je to, kažem vam, to nije samo stvar novca, to je ekološko pitanje. Znači, to utiče na različite aspekte. I kad vidite zašto idu sve socijalna davanja, ta socijalna davanja mogu da riješe zaista društvene probleme ako se posmatraju u kontinuitetu i ako se posmatraju pametno. Ako se njima ne gasi neka trenutna nezadovoljstva ili ne kupuje socijalni mir. Zbog toga socijalna pitanja i socijalnu politiku moramo razdvojiti od socijalnih slučajeva, jer se socijalna politika ne tiče socijalnih slučajeva. Već se bori da ih ima manje. Već treba, ali naša socijalna politika ne daje rješenja, znači ne daje rezultate kada su u pitanju ni socijalni slučajevi. Recimo, postoje mjere gdje vi imate određena socijalna davanja za socijalne kategorije, gdje ako ta socijalna kategorija prima neku nadoknadu i počne da radi, on automatski gubi pravo na tu nadoknadu. Pa on će radije da radi na crno, kasnije da ne bi izgubio ovu nadoknadu, nego da stvarno prijavi da je počeo da radi i da postoji neki period za izlazak iz tog problema. Jer ovo nisu problemi na koje može da se utiče na godinu dana ili na 2 godine. Nemamo još puno vremena, a voljela bih da postavimo pitanje gospođi Božović. Stiglo je pitanje od našeg gledaoca. Da li je izglasan zakon o jednokratnoj pomoći za novorođenčad, to jest izmjena, i da li će biti isplata 1. februara, kao što je rekao Damjanović? Da li imate te podatke? Pa taj zakon je upravo sada prošao proceduru, još uvijek nije izglasan, ali kada se završe rasprave tokom ovog plenarnog zasjedanja bit će izglasan i taj zakon i bit će isplaćene naknade onako kako taj zakon i predviđa. Dakle, ovih dana narednih, najkasnije do, ja mislim, 28. decembra bit će izglasan i taj zakon. Mislite li da će država imati novca da isplati sva socijalna davanja koja su predviđena? Pa država je imala novce i za mnogo bespotrebnije stvari
Tako da smatram da ovo što se tiče djece i novorođenčadi da je itekako jedna bitna stvar i treba biti prioritet u svakom slučaju. Ja zaista ne bih ovako kritički se, prosto moram da prokomentarišem ovako i neki negativni osvrt na mjere socijalnih davanja i podrške djeci u proteklom periodu. Upravo podaci i UNICEF-a i Monstata koji ukazuju na dječje siromaštvo u Crnoj Gori su podstakli i ovu parlamentarnu većinu da djeluje u tom pravcu. Time bi trebalo primarno da se bavi vlada jedne države, međutim kako imamo ovakvu situaciju sa eksperimentalnim vladama, prvo ekspertskom vladom, zatim manjinskom vladom. Sve su to eksperimenti koji su se pokazali kao loši. Ono što se očekuje u narednom periodu jeste da se konačno formira politička vlada, vlada po volji građana od 30. avgusta, da se dobije jedna stabilna politička vlada gdje će vlada i parlament biti u saglasju, a da se konstantno nameće neka volja sa strane, nečija volja sa strane koja nije volja građana. Dakle, kada budemo imali stabilnu tu političku situaciju, onako kako su građani to tražili, koja treba da bude plod jednog dogovora, nikako nametnuto sa strane, tek onda možemo da govorimo o jednoj stabilnoj situaciji s koje će se i sve ove politike voditi na bolji, kvalitetniji način. Bilo je propusta. Također podržavam ovo da prvo treba izraditi socijalni karton, da vidimo koje su to porodice zaista socijalno ugrožene, koja djeca su zaista u zoni siromaštva, da nemamo situaciju da djeca čiji roditelji imaju preko i nekoliko hiljada eura primanja, da i oni dobijaju ovu naknadu od 30 evra koja tim roditeljima i toj djeci apsolutno ne znači ništa. Možda bi se taj iznos povećao onoj djeci gdje je to zaista potrebno. Međutim, i to je potrebno izraditi kvalitetan socijalni karton koji sve to može da prati. Sve su ovo bile neka instant rješenja. Opet ponavljam, očekujem da će se kroz formiranje ove nove vlade u narednom periodu i u svim narednim godinama ova situacija kontinuirano pratiti i posebna pažnja posvetiti djeci, roditeljima i natalitetu. Nadamo se da će tako zaista i biti. Nemamo još mnogo vremena, ali gospođo Popović, kad smo se pripremali za ovu emisiju, našli smo na podatke da prema procjenama međunarodnih organizacija u Crnoj Gori će do 2050. godine živjeti 50.000 ljudi manje. Odakle krenuti sa rješenjima kako Crna Gora ne bi dočekala ovakav scenarij? Znate kako, to su projekcije koje su rađene od 2050. godine i projekcije nikada ne moraju sa sigurnošću naravno da budu takve jer one upravo ne mogu ni da predvide neke stvari koje su među vremenu desila, a to je recimo i situacija sa koronavirusom, a to je recimo i situacija sa ukrajinskom krizom. Dakle, ono upravo o čemu smo govorili, ako bismo posmatrali samo podatke koji se tiču prirodnog priraštaja, zaista bi došlo do smanjenja ukupnog broja stanovnika. Međutim, ukupno kretanje stanovnika ne zavisi samo od prirodnog priraštaja, već zavisi i od migracija, kako iseljavanja, tako i useljavanja. Upravo ovaj podatak koji smo saopštili u toku emisije da 80.000 recimo u toku prošle godine ljudi je zatražilo boravišnu dozvolu u Crnoj Gori, ostavlja i neku mogućnost da zaista dođe do nekih promjena kada je u pitanju ukupno kretanje broja stanovnika, a zaista i ostaje da vidimo na koji upravo način će se i ta ukrajinska kriza reflektovati i na demografsku i na ekonomsku sliku Evrope i naše države. Došli smo do kraja ove emisije. Nadam se da ćemo sljedeći put kad budemo razgovarali o ovoj temi pohvaliti ipak socijalnu i populacionu politiku i da ćemo imati neka bolja rješenja. Da, ali samo izvini, samo da se ta rješenja ne zasnivaju na socijalnim davanjima, već da socijalna politika bude planirana u skladu sa potrebama društva i da ona bude strateški postavljena, a da ne bude vezana za... Vidjet ćemo da li će to biti tako kao što nam reče gospođa Božović kada se formira stabilna politička vlada, da li će to toga zavisiti. Kao što ste rekli da ne budu samo gašenja požara, već da to budu strateška rješenja. Hvala vam puno što ste bili naši gošće. Hvala vama na pozivu. Hvala vama. Poštovani gledalci, nakon kraće pauze čućete vijesti koje su obilježile prethodni dan.